Assalamu alaikum. Mi heyali taw commentaire hay e goto taw kono c'est pas grave. Haray non o yiɗo fiisiɗo présidentiel lu ko ɓe jooɗi ɗo ka jullere laamu. Ɓiɗɗo gorgo hande mi yewta ɗo piiji wela ayɓe ɓen ma metta ayɓe ɓen, kono mi yewtay gonga kan, mi yewtay ko mi miiji kon, mi yewtay kadi ko arata kon, par ce que miɗe andi ɗum ɗo en takki en yolli en fewu en fewa ɗum ɗo laatoto fewu. Giɗo e gaño yo andu ɗum, arsike si jokkayno laawol gaño sakkotono, kono ɓay tun arsiken ko ka dow iwrata cikko ka leydi, on degré wawata sakkade arsike goɗɗo. A ñamata arsike goɗɗo, a ñamata tagaɗo, a wawata warde tagaɗo. Si Allah moyi tuyo on tigiri maayo maayo. Allah dandi alaji sellu 28 septembre, Allah dandi alaji sellu bone Alpha Condé, Allah dandi alaji sellu programme ji ɗin fof. Haray noon mi yi commentaire Mamadou Boy Diallo, bonsoir. Haray noon mi hewrike ma ɗo, mi yiɗo ɗa waɗi photo présidentiel lu ko profil ma ka an Mamadou Boy Diallo. Haray donnez-moi les cœurs s'il vous plaît. Good evening, Bari Amadou Wuri Alfaya. How are you, brother? Haray noon sakitane yewtere nden. Miɗi welti ha miɗi welti moƴƴa. Vive le président Selludalen. Hande ko ɗum noon tun mi faala en waɗanan ko commentaire ji ɗon. Vive le président Selludalen Diallo. Waɗon kere ji rouge ji ɗin fop. Fi Allah mi jeeji on. Aruɗo ka live wo mi torike on sakitane winda noon en kal commentaire ji. Vive le président Selludalen Diallo. Winda noon lan ko commentaire ji. Vive le président Selludalen Diallo. Fi Allah mi torike on. Allah andite si lutti tun komin arata ko min yewta on ɗo gonga. Haray onon kadi waton amu sendutugol ka plateforme ji moɗon 1 et 2 et 3 waton yeggutu kadi ande miɗen suti wakkilare moɗon nden ka partage ji. Min noon fode ya image meɗe suti few meɗe welti kadi meɗe weltori on. Mr Diallo bonsoir, ça va? Haray mi hewrike ma an kadi ɗayo jam. Oh my god, Roison Vert Mamadou Der Mamadou Mamadou Der kes kono ondira Keser Diallo ne. Ok, ça va brother, merci beaucoup les cœurs rouge jaune vert. Hey. How are you my brother? I'm fine, and you? Paikum Flower, merci beaucoup frère. Mi manane ka live da commentaire ma da on mi weltino moƴƴa. Donc aray sakitane yewtere nasbillahi mina shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Hare no meɗe tori on du'a, meɗen tori on yon wakkilo hewti noon hande kadi ko du'a ɗen sutenude mo meɗen on. Si fof no aybinde mo meɗen on sutene mo meɗen on. Wallahi billahi laamu ngu ala mo fewti sina président Selludalen. Laamu ngu no fewti ɓe neeɓi alaji sellu miri laamu on no maɓɓe few. Wallahi alaji Selludalen laamu to lagini mi wondi ɓe laamo hande ma jango ma faɓɓe jango mais alaji sellu laamu to lagini mi wondi alaji sellu laamu to lagini. Wallahi alaji sellu laamu to lagini. Mi turike Allah ɓiɓɓe leydi ndi sonjike, ɓiɓɓe leydi ndi tampi, ɓiɓɓe leydi ndi ha to gini hande kadi wallede, ɓiɓɓe leydi ndi ha to gini hande kadi sécurité e ballal. Mi turike Allah yo Allah okko alaji sellu laamu. Paikum Flower, merci beaucoup pour les cœurs. So Aboubakar, vive le président Selludalen Diallo, merci beaucoup. Bari Amadou Alfaya, merci beaucoup. Sari Faba, vive le président Selludalen Diallo. Bari Junior Kasongo Koso Goya, merci beaucoup. Paikum Flower toujours, merci beaucoup. Paikum Flower, ade wanna Paikum Sare. Ok, c'est pas grave. Paikum Flower, il faut que Flower. Mi torike Allah an taguɗo leydi e kambo ngon mi hiwro ɗo tawo Aissatou Misba, vive le président Selludalen Diallo, l'homme qu'il faut pour la Guinée et les Guinéens, que Dieu protège la Guinée et les Guinéens, amin ya rabbi. Merci beaucoup.
Aissatou Misba, merci beaucoup. Amadou Tidjani Diallo, merci beaucoup. Ka woni Dakar ka? Amadou Tidjani Diallo, ka woni mo Dakar on ka? Ok, hare mi yuri kem fop sakitani. Si min mi janga commentaire ji modon ni do fu njettay tan. Mi hiwroto do Adama Diallo wattiɓe ngallu netwal ka profil maɓɓe kamɓe kadi ɓe yiɗi moƴƴa yewtureji ɗin miɗe weltaniɓe. Mi hiwroto kadi Souleymane Danemark Souleymane Diallo depuis Danemark. Mi hiwrotoɓe kadi Ibrahima Soli New York, ɓe fop maɓɓe wontirɓe ɓen lagine. Mi hiwroto ɗo monsieur Oya Koundara wontirɓe Sengo Côte d'Ivoire toon, kamɓe kadi miɗe hiwroɓe moƴƴa. Amadou Diallo, merci beaucoup. Hombo kadi commentaire so merci beaucoup. Ça va? Ablaye Ba, merci beaucoup. Petit Yero, merci beaucoup pour le cœur et partage moɗon weli la moƴƴa o oɗon nodde lam miɗe waɗa live yabbolam Mamadou Lamine Vitre, merci mi nottoyte après inchallah. Are non Diallo Amadou, merci beaucoup pour le cœur, super inchallah. Mi torike Allah onon wonɓe men darude, wonɓe men jonude force, yo Allah reenu, yo Allah dandu on. Min non mo yennila metatala, mo yenni min ko mi wawi mi yenata goɗɗo kono goɗɗo yennatala mi wawata ɗum. E kadi kala mo mi hawdiri kadi mi zedi bien hari mi geti ɓanginde nden toɓɓere ɗon, kala mo mi yi ino yennala ka live ji an mi waɗamo mi wi'amo mi aray to mi bloka on tagi sans problème. Si mi bloki mo mi déblokatamo kadi en tant que miɗe ko hawre réseaux sociaux. Si ɗum ɗum feƴƴi onon wonɓe men waɗande ɗi duwawuji, wonɓe waɗande lagine duwa, wonɓe waɗande présidentiel udalen duwa, wallahi duwawuji mawɗon ino jabade fi honu duwaw seede honno duwawuji ino jabade. Mi yewta no piiji ɗiɗi ɗi anduɗon fi muɗum ma hara on anda fi muɗum. On yii leydi ndi no yaride non, ara non ɗum conflit wonɗo hakkude. Pourquoi nous sommes conflit d'abord avec le CNRD? Ko ɗum duwa ɗon andude, parce que ɓe wi e gonga kan ɗatal ngal ɓe wonno e muɗon ngal ɓe yeehi nokku yino ɓe on yaride non. Duwawuji meɗen ni no jabade few hedde ngo sengo ɗon ɓe walline ɓerde kaka teleji ɓe onen hulɓinde, kaka teleji ɓe onen sakkade. Ɓe yetama karamokoɓe maɓɓe ɓe yetike ɓe wowata ɓe accude congrès IFDG on waɗa. Si ɓe acci congrès IFDG on waɗi haray laamu maɓɓe nguyani few, ɓe yetama ɗum non. Ko ɗum waɗi cour suprême on nattirama ko cour suprême fi autorise ko IFDG waɗa congrès. Hande kadi noon komi faala selen fi congrès selen fi piiji gonɗon, kono mi faala en concentré no jentoɗo ɗela no hakkille komi faala on kon yewtude. Mi faala kam mélange de piiji ɗin, kono mi yewtiran ɗo fi on faamu gila lagine wi'a woni lagine i fulɓe ɓe wona ɓe warede ɓen yaltoɓe fof Sékou Ba Konaté ɓe landama interview ɓe inni kamɓe jamais pullo no ara ko laamu en tant que militaire ɓe ma civil ɓen kamɓe koɓe waɗa tum passe partout. Mi yettanan ɗo exemple premier président iwɗo Hoti Guinée kankan Ahmed Sékou Touré o laamike 26 ans on 26 ans makko ɗon fof en yii yimɓe ɓe wari ɓe hay jalloteli en ko Sékou Touré en wari ɓe en yii Lamarana Péti en ɗo ɓeɗo Allah dandi ɓe ɓe mayala en yii raconte ko ɓe waɗani en ko. Deuxième président iwɗo Baskote Lansana Conté on tuma ɓuttin en seeɗa. Troisième président iwɗo Foré Dadis. Quatrième président iwɗo toujours Hoti Guinée Sékou Ba Konaté. Cinquième président iwɗo toujours Hoti Guinée Alpha Condé. Alpha Condé no duwano ɓayi o ari ko laamu o inna ko ɓeeɗo ɓuri mayde ka leñol an pardon o inna ko ɓeeɗo ɓuri mayde fiyo mi aru ka laamu. Donc o waɗa ɗum noon point d'honneur o waɗali en yi laamu makko ngu konto sakkitori. Ɓeeɗo kadi ɓe ari ɓe manipuli en ɓe fenani en ɓe ƴettiɗo engagement ji ɓe inni ɗo kamɓe ɓe organise élection libre et transparent ɓe jonnita laamu ngun o peuple guinéen choisi wo. Hari noon ka depuis Mamadi Doumbouya mo laawol fewngol ɗum ɗon en yeddata ɗum non. Hari meɗen holno discours makko présidentiel dalen kan holno discours makko, kono yawoya wonɓe ɓen proche ɓe makko ɓen yeetimo ɓe innita accutu laamu ngu. Imamuɓe wonɓe kankan won imamum Farana imamum Faysal ɓe fof ɓe yeetike mo to accutu laamu ngu de hanki ari ko Alpha Condé hande ko kanko ko suka ko paykun. Donc ko kamɓe sukaɓe wawi ɗe golle yoɓe gollu leydi ndi yoɓe waɗu ɗum ɗo e ɗum ɗo en yii ɗum noon no fewdori noon. Jon noon hande ko fewdiɗen ɗo yeehi ha kamɓe tigiri ɓe andi ɓe niisi hande kadi ko ɓe wowlani ɗum probléme on ɗuuɗi hande kadi ethnique on ɗuuɗi ka leydi meɗen.
mi torike Allah ɓayi Allah kan yeeti men si min sattirama min fewti e maɗa hande kadi min fewti e maɗa hollu ɓeeɗo hollu Mamadi e senerde makko on doole maɗa ɗen won holliroɗa noon doole maɗa ɗen Firawna e kopoti muɗum on fewnuka fewnuɗen ɗo hande kadi fi recensement inni recensi kaari recensaaki wallahi hande kadi en feƴƴi ɗon on fewndi ɗo hande kadi koyen daroɗen dartoɗen o recensement fo ɗin duwa sofodirde ɓe to hara koyen fuɗɗi to liste go hara koyen recense guinéɓe ɓe ndaari ko ɓe ndero guiné extérieur wonɓe ɓe extérieur discriminatoire ɓe woni wadde e hoore leydi meɗen ni jawle no détourné de ndaare ko ɓe woni wadde ɗo fi simandu no signa e nder aduna Allah enen lagine ko 11% marɗen eno wulɓini ha feƴƴiti kero mi torike Allah yo Allah okku ala giselu laamu leydi no ndi wayiri wo ko noon Allah hokkirta ɓe lamɗum muɗum kono en toriki Allah yo Allah sanza en ɗo jama o yurmodira jama wona hunde wotere mais si lanɗo moƴƴuɗo ari tum jama fo wona nena goto baba goto mais si lanɗo bonɗo ari e hoore leydi a yi Mamadi Doumbouya ko sanzuno ide makko on leydi meɗen ndi yarade yeeso leydi meɗen ndi no tampi leydi meɗen ndi hande kadi ala ko wole mi torike Allah yo Allah okku ala giselu dalen laamu yo Allah dandumo bone ayɓe makko ɓen yo Allah okkumo duuɓi ɗuɗuɗi yo Allah okkumo kadi cellal yo Allah okkumo darja ɓuri ko wonɗo yo Allah okkumo duuɓe cellal fino o laamora min mi aybinta président Cellou Dalein mi kala mo mino aybina président Cellou Dalein mi haajatake ɗin piiji par ce que ko ɓe wawi ɓe yennata goɗɗo kono goɗɗo yennataɓe o yiiɗo yimɓe cukkiɓe ɓen président Cellou Dalein fof ko wonto ɓe sakkitori Daris en yi ko wonto sakkitori ka kaso en yiiɗo Alpha Condé konto sakkitori ko exil en yiiɗo Mamadi Doumbouya konto ɓe tokki ɓeɗo kadi sina Allah sali mi wondiri e Allah Mamadi Doumbouya ɓe sakkitoray kelo si élection libre et transparente o organisama lagine ɗo wonɗo wo wonɗo Alaji Cellou tappaymo wonɗo wo wonɗo Alaji Cellou si lagginande sendama pekke 4 Alaji Cellou yaada e pekke 3 ko popularité makko ko ɗum mi yeeɗo makko baɓe buyno ɗo no woni contre maɓɓe woɓɓe kadi ara wona contre maɓɓe kono ɓenne ɓe ƴettu pinka si faɗin piiji jara ko ƴetti pinka jara ko enen duwa immade daranoɗen par ce que leydi meɗen ndin ko enen jendi ko enen duwa andude kombo laamoto en yo Allah okku noon Alaji Cellou Dalein laamu ɓe tampi ko gonga ɓen tampi en fof meɗen militant de l'IFDG wone tranquille wata on yahude wata on hul wata on ƴeñƴo ɓeɗo kaka téléji ɓe woni hulɓinde wone ɓawa président Cellou Dalein mi wondiri Allah président Cellou Dalein laamoto yo Allah hokku Alaji Cellou Dalein laamu yo Allah dandumo bone ayɓe makko ɓen yo Allah hokku Alaji Cellou Dalein laamu dandaɓe bone ayɓe makko ɓen yo Allah hokku Alaji Cellou Dalein laamu dandaɓe bone ayɓe makko ɓen mi torike Allah yo Allah fewnu ɓeɗo ko fewnuɓe itta ɓe ngol lawol maɓɓe majjere artira ɓe no ɓe organisera élection ɓe jonita laamu kon duwaɓe ɓe donc mi torike Allah yo Allah taw hara fonike men ge Billo Ba eno wuuri selli hara ɓe mayali mi torike Allah yo Allah taw Habib Marwan Camara no wuuri selli mi torike Allah yoɓe accuto ɓe fop maɓɓe mi torike Allah yoɓe accuto Aliou Ba par ce que fop no andi ko hoore toñɓe nangguiri Aliou Ba mi torike Allah yo Allah newnan en leydi meɗen ndi yaara yeeso daren no ndiya woni yolirde en walla newnan en ɗum fof meɗen heɓen garanti e sécurité ñiiɓuɗo ka leydi meɗen hara ɗum ɗo wawata fellitade hande kadi ka leydi meɗen mi torike ma Allah ɗo e hitande arorne yo Allah taw hara Mamadi Doumbouya en ɓe iwi ko laamu mi torike Allah yo Allah ittuɓe ngol lawol majjere maɓɓe ngo ɓe woni e muɗum ɓe arta ka leydi meɗen ɗo enen hiɗen faala laamu kamɓe kadi ɓe faala jamfade leydi meɗen ndi wawata yarde ni donc kala ko fotta waɗa sariya e muɗum ɓe wona démocratie ɓuuri fop donc yo fo andu hunde wotere américain ɓe ɓen ɓuura andirede démocratie kamɓe constitution maɓɓe ko 4 ans donc en yiɓe ɗo ɓe waɗani ɗo ɓe imposante no constitution mo 7 ans ɗum wawata marsude donc mi torike Allah yo Allah newnan en ka leydi meɗen yo Allah newnan en ɓeɗo ɓe wiwa nde majjere ɓe wiwa nde feetere maɓɓe ɓe wiwa ɗum ɓe arta ka lawol moƴƴugol wontide wonnen hunde wotere nena goto baba goto ka leydi meɗen ande ndi leydi meɗen ko enen jeeyi ndi leydi meɗen daare ɗo wondunoɓe Alpha Condé ɓe huɗinoɓe inni kamɓe ɓe wonay sacrifice contre 3e mandat Alpha Condé hande ko ɓe wondi e Mamadi Doumbouya Dansakuru ma en ɓe wonɗon hiide ɗo ɓe wonɗon hiide ɗo no faminana jama on ko kamɓe woni hunde kaari wallahi ɓe ko kamɓe wonduno e Alpha Condé o yiɗo hay Bala Samoura en ɓe en fof ko payle Alpha Condé donc mi toriki Allah yo Allah dandu en bone ɓeɗo yo Allah mo tuɗike ɓeɗo mo ɓeɗo kala mo ɓeɗo waɗi hara on tigui perdi
par ce que ko yimɓe keferaɓe ni ko yimɓe ɓe julata ko yimɓe ɓe jangata ko yimɓe jenoɓe ni e bandiraɓe men wona ɓortirede nder ɗi biroji maɓɓe mi torike Allah nanatugo e ɗi détail ji ɗon addilanko waɗangol duwa présidentiel dal e jallu e militant ɓe ɓen fo e responsable hay fédéroɓe ɓen kala ko wontiro e nder aduna e section ji ɗin wakkilo ɗen yo Allah okku ala giseludal en laamu yo Allah danduɓe bona eɓe maɓɓe mi torike Allah kan Allah woni wawɗo mo ronkata Allah mi torika ma ittu ɓeɗo e hoore amen ƴeɗɗa jullere laamu jonna ala giselu ya Allah ya Rahman Allah aray mi hiwrike on fof moɗon inchallah fode ay ma suka mo dingiray aray beltanike on